Webafowethu ngeke nikholwe anizwe nangu uSimomozi ethi-ke uyagonyuluka. Uthi-ke ugonyuluka-ke ngojumbo nangobudlelwane bakhe-ke obumfake ngapha-ke kumaskandi. Ngeke ukholwe babukeli basemakhaya. Anike nizwe-ke mese niyaphawula-ke ngalolu daba-ke awuzwe-ke nangu-ke uSimomozi ubhekene nensizwa. Simomoza lo ngiyagonyuluka la. Mina ujumbo wangitshela sithi etsakani ukuthi hayi ngoba efuna ukucula umaskandi plan nje yokuzodlala ibhola ngapha kumaskandi. Ufuna nje uzodlala ibhola uzodlala umaskandi. Angithi umnyeni wakho ngapha. Toso nje leyo bafowethu. Ngixolela siyagonyuluka. Njalo-ke indaba bafowethu injalo-ke indaba-ke ubhekene insizwa-ke leyo uSimomozi-ke yeyi abantu-ke laphana-ke ngaphansi kwekhasi lakhe-ke hhayi-ke sebaphawulile-ke kakhulu ngalolu daba-ke laphana-ke uyazi-ke bafowethu ukuthi-ke muthinta iqhawe labantu nakanjani-ke khona uzokuthola naye-ke sewatholile-ke amagama ahlukahlukene-ke laphana-ke kuma-comment-ke mina okwami-ke ukuthi-ke ngikuthatha ngikubeka njengoba-ke kunjalo ngifuna nje usho-ke ukuthi-ke ubona kanjani-ke ngalento esho uSimomozi ukuthi-ke ujumbo-ke uze ngapha-ke ngenhloso ukuthi-ke ezobona kwakhe-ke laphana-ke noma wakhe-ke yena-ke ukhuba lokhu-ke akushiwo mina-ke kushiwo ngabantu-ke kuma-comment kuphinde kushiwo yena-ke ubhekene insizwa mina nje okwami kuzwa uvo lwakho ukuthi-ke wena uthini-ke ngalolu daba bafowethu ilezi-ke siniphathela zona la kwisiqiniseko SA Media-ke ungakhohlwa kusubscribe-ke uphinde ulike lama video-ke sikwenzela wona-ke siphinde-ke sidibane nje kwezinye.